svetinje naše duše štite. Krajišnike svoje ponosite. Krajišnike svoje ponosite. Vođeni grmečkim maršem koji je sa legendarne Korčanice krenuo put Brankovih Hašana, čuvari krajine vode vas pod grmečkim gorama i poljima, bosonogim djetinjstvom Branka Ćopića, koje je stalo, zaustavilo se i traje u njegovom književnom dijelu. Kao što rekosmo, krenuli smo sa Korčanice, kojoj ćemo se vratiti u jednoj od narednih emisija i ispričati priču o ovom znamenitom mjestu krajiške prošlosti, ali vođeni Ivanjskim suncem nastavljamo put Hašana, od Lušci Palanke, pa preko Radanovog polja i Majki Ćapre, do sela gdje je Branko Ćopić ugledao sunce 1. januara 1915. godine. Ispred hrama rođenja Svetog Jovana Krstitelja dočekao nas je ovdašnji sveštenik, protojerej Alen Marić. Selo Hašan, rodno mjesto Branka Ćopića, kada evo danas, kada proslavljamo slavu hrama rođenja Svetog Jovana Krstitelja Ivanjdan, ovdje u selu Hašani, gdje smo služili svetu liturgiju i obavili parastos poginulim borcima kod škole u Hašanima na spomenu obilježju, a zatim smo imali posle svete liturgije i parastos na mjestu zvanom Crkvina na brdu gdje je postavljen krst, gdje su za vrijeme još Turaka stradali srpski narod ovdje iz Hašana, gdje je čitav sabor crkveno-narodni gdje se održavao i zato se naziva Crkvina, gdje su svi pobijeni, gore i nalaze se grobovi. Zatim smo se ovdje okupili kod našeg svetog hrama gdje je pripremljen slavski ručak ovdje u porti hrama. Također danas je veoma značajno da je organizovani grmečki marš. Ranijih godina išao iz Hašana prema Lušci Palanci i Korčanici, ali evo danas su organizovali da sa Korčanice i Grmeča da dođu u selo Hašane. Baš tako, planinari Planinarskog društva Grmeč, kojim rukovodi Sveto Mrđa, naš stari znanac i zemljak, prevalili su put od Korčanice do Hašana u čast Velikog Branka. Cilj marša ogleda se u tome da Grmeč ponovo bude ono što je bio, mjesto susreta i mjesto sjećanja. Korčanica je mene i natjerala da razmišljam o tome u izbjeglištu, da na neki način spojimo Korčanicu i Hašane, a zbog našeg Branka Ćopića koji nas je u svojim dijelima opisao najbolje, ja mislim, na svijetu, sa našim vrlinama, a nekad možda i neke mane koje vrlo malo imamo. I tako me to iniciralo da nekako povežem Hašane i Korčanicu i da organizujem, odnosno inicijator sam bio organizovanja ovoga grmečkog marša. Prije 3 godine smo startovali, ovo je 4. po redu i svake godine broj učesnika marša narasta i mislim da ćemo u najskorije vrijeme napraviti jednu manifestaciju koja će biti od značaja za ne samo ovdje lokalnog, nego i republičkog značaja Republike Srpske. Šta je cilj tog marša? Cilj marša je prvenstveno da očuvamo naš Grmeč, tradiciju, da bar jednom godišnje naši ljudi koji su u rasejanju dođu, posjete Grmeč, Podgrmeč i da jednostavno se bar taj dan čuje žagor ljudi i pjesma na ovim terenima. O Branku Ćopiću govori nam čika Đuro Trkulja, koji je velikog pisca i lično poznavao. Uspomene na nezaboravnog Branka čika Đuro evocira baš u djeda Trišinom mlinu u Hašanima, gdje nevelika riječica Japra još uvijek čuva uspomenu na voljenog pisca. Ćopiću, kad govorim, ja sam toliko uzbuđen, moje emocije prorade. To je meni uzor i kao čovjek i kao pisac.
Prvi moj susret sa njegovim djelom bio je u 5. razredu osnovne škole u našoj Palanci, kad smo prvu lektiru imali za obradu na času srpskog jezika, avijatičarski doživljaj Čiče Stojana. Ne znam da li ste tu priču čitali, radi se o jednom starom čovjeku iz sela Miljevaca našeg, koji je, kad se na aerodrom u Palanskom polju spustio Franje Kluza avion 1942. godine i sve je pohrlilo stanovništvo da vidi to čudo. Među njima je Čiča Stojan, jedan stari čovjek, lično sam ga poznao jer je on bio moje materi tetak. Tetka rođena, moje matere je bila za njim udana. I ja sam odlazio kod njih za slavu, za Svetog Nikola i vidim, ja došao i on sve to tu. I sad, naime, vidim iz Ćopićevog djela, mali sam ja bio, nisam ja tom pristupao. I ja odmah vidim da se radi o mome djedu Stojanu. Pa kako on prilazi, pa kucka štakomo, bojažljivo štakomo, onaj avion. Koje je to čudo, je li to neka živa sila, šta je to? To je Ćopić tako slikovito pisao, to se meni urezalo u sjećanje i od tada ja zavolim Ćopića. I do današnjeg dana on je moj uzor i ja ga volim, da mogu, to je neizmjerno koliko njegova djela volim. Evo, samo dovoljno je reći kad sam studirao srpski jezik, ja primim, čim sam prvu stipendiju primio, ja uplatim prvo za hranu koliko treba, a ostatak idem i kupim Ćopićeva djela komplet. Na sreću davali su na kredit, pa ću ja to otplaćivati, ali moram ja imati Ćopićeva djela. I od tada do danas nikad se ne rastajem od Ćopićevih djela. Nažalost, u izbjeglištu mi je propala biblioteka, ali čim sam se vratio, moja jedna učenica, bivša, profesorica je, ona završila za profesora u Banja Luci radila, zna ona koliko sam ja volio Ćopića i ona meni donosi poklon Ćopićeva djela za moj rođendan Đurđendan. Da mi je Mercedes poklon, ne bi ja mogao kupiti poslije povratka iz izbjeglištva ponovo Ćopićeva djela. Dakle, da ne duljim, čitam ih neprekidno. Njegova djela se ne mogu pročitati i da kažeš, nego mi se treba uvijek ponavljati i uvijek naravno doživljavati. Priča nam Čika Đuro o pitanju kojemu se godinama motalo po glavi. Da li će i kada biti u prilici da upozna velikog Branka, da se sretne sa onim kome se divio i čija je književna djela upijao još kao mali dječak. Najljepši moj utisak u tom političkom životu je bio susret sa Ćopićem. A evo kako. Novembra mjesec 1973. dakle u vrijeme mog mandata, krajišnici u Beogradu pripremaju krajiško prelo i pozivaju predstavnike ovih opština, prvo svega Podgrmečki, jer je Ćopić Podgrmečlija, da dođu predstavnici da pristoje tom njihovom prelu, druženju. I ja priželjkujem, ne mogu se sam nametati da ja se javim da idem, ali treba da me izabere ovaj krug politički, da izabere ko će ići na to. Kao da su znali moju želju, mene izaberu da ja budem vođa te delegacije, iće sa mnom grupa boraca, sav presrećan. Idemo u Beograd, u Dom JNA, prekrasna atmosfera, generali, narodni heroji, Ćopićevi suborci, sve to blistaju odlikovanja, atmosfera veličanstvena. I sad dolazimo mi i slučajnost, jedina politička delegacija od opština svi bila je naša Sanska i ja. I mene sad po protokolu pripadne da sjedim pored Ćopića. Mrzio sam protokole, ali tad sam jedino protokol zavolio, što me je po protokolu pripadalo kao političku ličnost. I ja pored Ćopića. Uživao sam, to mi je najdraža noć u mom životu. Ali prvo da kažem, ja sam se pred njim toliko osjećao stidno kad sam sjeo ko đak prvak pred učiteljicom.
to je legenda, ja sad ne znam ja šta ću progovoriti, ali on mene vrlo brzo oslobodi ovim svojim pričama i počeo on svoje šaljive anegdote iz svoga života iz Hašana. Ma veli, utišala se muzika, odigralo se kolo i nastade razgovor. Kaže, gledam ovaj narod ovoliki, Bože moj, gdje će ovo noća sve prenoćiti? Pa se veli, sjetim moga komšije iz Hašana, kaže, došli njemu kumovi u goste i s namjerom da prenoće. A on, veli, jadan se zabrinuo, u nas su, veli, bile kuće sa 2 prostorije. Jedna sa ognjištem u kojoj je boravilo se preko dana, kuvalo, tu se živjelo, druga velika soba u kojoj je sva čeljad spala. To je išlo dok ne dođe gost, ali kad dođe gost, ko je imao sreću, kaže, imao poet, onda idu familija u poetu, a gosta u sobu. I on kaže, jadnik onako u svom siromaštvu, otaj mu se na glas, jebem ti kuću koja poete nema. U Hašanima je obnovljena rodna kuća Branka Ćopića. U njoj je danas stalna postavka, zahvaljujući kojoj posjetioci mogu da se upoznaju sa životom i dijelom velikog pisca na onom istom mjestu gdje je Branko upoznao svoje najveće književne junake. Pa kao što rekoh, javna ustanova je tek u povoju, ali ideja je da zaista Brankovu kuću i sve ovo dignemo na jedan znatno viši nivo od nivoa na kome je sad. Uvjerena sam i ja i ljudi u mom okruženju da Hašani mogu postati glavni centar naše krajiške kulture, jer naš Branko je to svakako i zaslužio. Znači, danas smo vidjeli mnogo ljudi dolazi ovdje u kuću, znači postoji interes. Da, naravno, interes je ogroman. Problem je što mi još uvijek nemamo neke osnovne uslove da te ljude ugostimo, bilo bi prelijepo da ljudi imaju negdje da sjednu, da popiju piće, kafu, ali ako Bog dragi da, u planu je i neki etno restoran i u dogledno vrijeme i smještajni kapaciteti, tako da boravak u Hašanima učinimo kompletnim, ugođajnim. I ovako je svakako ugođaj i prelijepo je vidjeti. Dakle, vaše ambicije su velike, samo vam treba podrška. Da, naravno. Jedino što imam su ambicije i zaista se nadam uz pomoć i podršku da će baš Sljezove boje procvjetati, ako Bog da već sljedećeg ljeta. Da li to znači da Branko Ćopić i posthumno brine o svojim Hašanima? Kako ne, naš Brančilo konstantno i sve vrijeme brine o Hašanima i o svima nama. A posebno o djeci koju je, pa ne znam, ljepota je vidjeti djecu u ovolikom broju. Još uvijek ima onih kojima je zavičaj u srcu, koji ga se ne odriču i koji mu se vraćaju, kad god su u prilici. Jedan od njih je i Đorđo Jež. Recite mi, šta znači za vas ovaj kraj, ovaj Podgrmeć, današnji marš? Pa iskreno da vam kažem, ako bi rekao da znači sve, bilo bi malo previše, ali iskreno u prioritetu je da evo sada kad smo se malo snašli u sredini gdje živimo, da se posvetimo svom rodnom kraju, svom narodu koji se vratio na ove prostore i običajima koji su bili nekada na ovim prostorima ovdje. Evo iz tog razloga danas smo i organizovali ovo marševanje, tradicionalno već po 4. put. Redovno je do sada bilo 4. jula, evo danas smo krenuli da to bude 7. jula s povodom slave sela Hašani i slave crkve u Hašanima. Završnica marševanja je upravo ovdje u Hašanima. Ovaj kraj si imaš čim pohvaliti, je recimo Branko Ćopić. Pa jeste Branko Ćopić veliko ime. Mi pokušavamo da na neki način održimo i da kažem još dignemo koliko je do nas djela i samo ime i lik i djelo Branka Ćopića. Koliko uspijevamo u tome, o tom potom, ali ono koliko možemo dajemo od sebe maksimum. Branko Ćopić je u svojim književnim dijelima ovjekovječio ovaj kraj i pronio njegovo ime širom bivše Jugoslavije.
Pa jeste, naravno, i mi upravo tim nekim, evo i danas naziv ovoga marša je Ćopićevim stazama. Pokušavamo da oživimo ta mjesta njegovog življenja, kao što je evo rodna kuća Branka Ćopića, evo mlin Đeda Triše, pa i ova staza kuda smo i danas išli od Korčanice, to je neka staza Ćopićeva. Jedna grupa koja je došla iz Dugih Njiva također jeste vezana za Budimni Ćapru, koja je također vezana za Branka Ćopića i njegovo djetinjstvo i njegovo vrijeme boravka na ovim prostorima ovdje u ranoj mladosti. Koliko je bitno po vama da se sjećanje na ovaj kraj na Branka Ćopića prenese na naraštaj koji tek dolaze? Pa u stvari to nam jeste cilj. Mi, neka srednja i starija generacija od mene znamo mnogo toga, međutim cilj nam je upravo da prenesemo to na mlade generacije. Dobrim dijelom i uspijevamo. Zainteresovali smo i mladost preko škola ili organizacija koje okupljaju mlade, omladinske neke organizacije, pa i ovi sami planinarski društava. Vidjeli ste ovdje danas jedan broj mladih ljudi koji vrlo rado se odaziva da dođe na ovakva mjesta i da na neki način to postane neka tradicija i da i oni prenesu na svoje generacije i na mlađe generacije od njih. Danas smo ovdje u Hašanima na poziv planinarskog društva Grmeč. Odredili smo neke dvije rute kretanja, jedna iz Korčance preko Kozina i Majke Ćapre ovdje do Hašana, a druga preko Budimni Ćapre i Dugih Njiva, Malog Dubovika je ovdje do centralno mjesto okupljanja je Deda Trišin mlin. A koji je cilj tog marša? Cilj marša jeste da obiđemo, da na neki način kažem, te Brankove staze. Brankove staze djetinjstva i svih onih njegovih junaka, znači staze i puteve kojim se oni kretali i živjeli na ovim prostorima. A recimo što je za tebe Branko Ćopić? Pretpostavljam da si ti rastao uz djela Branka Ćopića. Kao i svi, znači, kao i za sve Podgrmečlije, jedna velika ličnost gdje smo mi odrastali uz njegova djela, uz njegova književna djela, uz njegova pisanja, na kraju krajeva i onim dijelom što je i ekranizovano. Hašani danas žive kao i većina sela. Stanovnika je sve manje, ali ipak nada u neki bolji život i dalje tinja. Da nije te nade, ne bi bilo ni trunke radosti. Nažalost, nešto broj dosta je manji broj nego prije rata, ali ovo tu što živi su veoma aktivni i veoma su privrženi svojoj crkvi. Kada je u pitanju crkva i sam hram ovdje u selu Hašani, to je mjesto okupljanja i uvijek je hram pozivao svoj narod i zvono hrama je pozivalo svoj narod i sabiralo ih. Održavaju redovno ovdje ovo groblje i ovu portu hrama i bore se da opstanu. Ovdje se narod pretežno bavi stočarstvom i poljoprivredom i to što ima mlađeg stanovništva bavi se, znači, kao što rekao, već stočarstvom i poljoprivredom i trude se da ovo selo održe i da ono opstane ovdje na ovom mjestu. A recimo koliko je važno da ljudi koji su porijeklom iz Hašana ne zaboravljaju zavičaj svojih predaka? Veoma je to bitno za nas, pogotovo ako zaboravimo svoje pretke i svoje selo odakle smo potekli, onda smo sve izgubili i ništa drugo nam ništa i ne preostaje. Jer ako zaboravimo grobove naših predaka, onda smo niko i ništa i onda nismo ispunjeni. Onda nam džaba sve ovo zemaljsko bogatstvo ako se stidimo reći odakle smo i odakle potičemo. A šta je ono što ovom selu najviše nedostaje danas? Pa ovom selu najviše nedostaje, ima tu dosta stvari. Najveći problem je zaposlenje. Pretežno su ljudi ovdje, kažem, kao što sam već rekao, bave se stočarstvom i poljoprivredom i na taj način i opstaju. Omladne, dosta je malo djece, nažalost Hašan po pitanju omladne su jako slabo, omladna nam odlazi, što je najveći problem danas u svim krajevima, pogotovo u ovim našim selima ovdje, naše parohije, gdje narod odlazi za trbuhom, za kruhom. I omladne što imamo omladne u selu Hašan, ali dosta je se razišlo i odlaze u inostranstvo da radi da bi nešto stekli i da bi mogli nešto da ostvari u životu. A šta je to što daje nadu da će ovo selo dalje živjeti? Pa ta ljubav ovih mještana koji su tu opstali. Jer da nema njih, onda ne bi ni ovi drugi dolazili. Sticajem okolnosti rat je učinio svoje, kao što i znamo da je dosta rat raselio naš narod na ovim područjima Grmeča i Podgrmeča, ali ovaj narod koji je tu ostao održava svoj hram i upravo je hram taj koji sabira taj narod. Ako nisu mogućni da dođu svaki dan u svoje rodno mjesto, dolaze bar jednom, dva put godišnje kada je ovdje slava hrama i kada je sabor, da se iskupi, da se vide sa svojom familijom, rodbinom i sa svojim komšijama. Generalno, što se tiče ovog dijela, pogotovo Hašana ovdje, imamo situaciju da smo sad ostali na 2 učenika. Škola opstaje, za sad radi, ali je upitno da li će narednih godina biti upisa ovdje u školi. A to bi bila velika šteta upravo za ovo selo, da se ugasi škola, jer
ako školu zatvorimo jednom, onda je posle teško otvoriti. A ne bi valjalo ni zbog sela da se zatvori, a ni zbog samoga, kao što rekošmo, Branka Ćopića. Dakle, vi ne gubite nadu? Pa ne gubimo nadu, mi tu opstajemo i borimo se da opstanemo i da iskupljamo narod. Kažem, uvijek crkva je pozivala svoj narod i dozivala sebi, tako da eto, mi se trudimo da uvijek svake godine organizujemo neka dešavanja i da se narod taj iskupi. Upravo iz toga razloga je i Grmečki marš osnovan i danas, znači da se održi na sam dan, znači današnje slave hrama, da bude slava hrama, da bude crkveno-narodni sabor, upravo da taj narod koji se razišao, da jer onaj koji nije obnovio svoje domaćinstvo ili nije u mogućnosti, raselio se zbog nesretnog rata, hram je to mjesto koje uvijek može da dođe i da dočeka, što kaže, rašini ruku svoj narod i da ga okupi ovdje, da dođu bar 2-3 dana godišnje da provedu u svom rodnom mjestu. Da se vratimo Branku ne odlazeći iz Hašana, jer ovaj dan i ovu emisiju posvetili smo njemu. A koliko god da mu posvetimo vremena i pažnje, nikada mu se ne možemo odužiti. Anegdote o Branku Ćopiću, čini se, nemaju svoj kraj. One se prepričavaju s radošću, budeći uspomenu na pisca koji, istini za volju, nije i neće biti zaboravljen. Prkosi veliki Branko vremenu koje zaboravlja skoro sve. Kad sam se ja vratio sa svoje funkcije u školu na svoje radno mjesto, odmah prvi mi je zadatak bio da svoju literarnu sekciju povedem da posjetimo Ćopićevu kuću i školu. Jer sam vodio literarnu sekciju, izdavali smo Riječ mladih goštaka, tako se zvao list. I dođemo ovdje, obiđemo školu, dočeka nas direktor škole, vrlo ljubazno, pa nas odvede u kuću. I bila je tad useljena, bila mu strina neka. I dočeka nas ta njegova strina, pa nam priča kako on dolazi, kad dođe, najvoli sjesti na ovaj prah, pa nam veli divani, njenim jezikom govori, divani, on nama neke, kaže, šale, šaljive priče. I počasti nas baba sa orasima i vratimo se mi u Palanku i ja odmah sutradan angažujem svoje literarce, ima da napišete svi, bilo pjesmu, bilo priču, kako smo proveli u Hašanu. Napišu oni, ja odaberem najuspješniji rad jedne učenice, pjesmu i napišem Ćopiću pismo, pošaljem tu pjesmu i molim da nam pošalje svoju sliku iz đačkih dana, jer smo vidjeli u njegovoj školi slika iz đačkih dana, a upravo smo tada skupljali slike pisaca dječji i u biblioteci okačavamo. Prošlo par dana dolazi pismo, njegovom rukom pisano, slika i sadržaj ovakav. Dragi moji Palančani, hvala vam što ste posjetili moje Hašane i moje Stričeviće, ali da znate da oni nikada ni jednu moju knjigu nisu pročitali. Evo to su te Ćopićeve šaljive anegdote. Bez obzira na sve nedaće, Branko Ćopić sačuvaće svoj zavičaj. On je besmrtan u njegovoj književnoj zaostavštini. Zato mu se i vraćamo, da bismo u njemu pronašli sebe, izgubljeno djetinjstvo, ali i vrijeme koje je odavno iščezlo sa horizonta postojanja. Odlazeći iz Brankovih Hašana, velikom pjesniku posvećujemo stihove. Kad krajina u korov zaraste, kad ne bude ni staze ni puta, i kad goru napuste i laste, ti se vrati sa dalekog puta. Ogrni je posrnulu staru, navikla je ona na samoću, čekala te, nadala se tebi, dok si u snu viđao je noću. Studen Grmeč u magli te čeka, japra teče i još ti se nada, da i mrtav ti oživiš selo, kad se vratiš iz velikog grada. Još u slovu, među knjigama mnogim, na hartiji tvoje srce bije, Grmeč gora vječni pokoj sprema, da u njedra svoga pisca skrije. Krajina je slovu postojanje, što nad tvojim ogleda se grobom, u tebi su priče izatkane, djetinjstvo je obojeno tobom. Kada svene krajina na zemlji, kada pred njom ponestane dana, oživjeće u knjigama tvojim, na hartiji požutjelih strana. Te
svoj